bebe he seke NDC for ableso ye ko Sefwi ko bi dindi Benjima eye Cote d'Ivoire ne Ghana boda honom na omo kwan akwan nya ma NDC for de ma contractor bi na e fe no mama akwaba wo frame me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news ebusuafo NPP amayokuo eba so metre his excellency na Don Kakufado and the vice president Dr. Baumia ebedi ade eniama omo aya eso Ghana fo bi ani a eya omotai eka ebi eye free education ebi eye akwan na titiri na eye free education ene nipa bebre na omo eka ho ase na me adwoa de me de ne akwan because minimum akwan his excellency na Don Kakufado eyi untu kwan a membe bisa me sa akwan na wo he Ghana ha de enso so wo hwe na wo se wo ye good citizen ntu pa de na do ehu a faka na kochima uchima so amentre obi abehu se na do aya akwan fuani ekrem e wo western region behu akwan his excellency aye NDC for e de egu om green booking so mo aye na ebusuafo de bia meka se 2024 wa wo free Ashanti region western region titrupa eye western north 2024 obekwa akoto aba ede ama NDC amayoku no na me mfa bone nchew eba no akwan ho pa mutie de meka no no bia medi matem se na ado aya ade ya nti ese obi akoto aba ma no dabi mese when it comes to roads akwan akale kwan enam so akwan ya eku nipa wo Ghana ha no nti Ghana fo obi ne tai kopa mpa no de ahye kwan eburu ndua eburu Ghana fo mpanimfu dua no mese his excellency na Don Kakufado eyi akwan e wo Ghana ha sen aban bia wa baso bia membe bisa me question mehu mese wo pese ohu a kwanhwe na abehu nti when it comes to roads dear Ashanti region and a western region titiri and western north Sefwi ho side no wa beto aba mandis fu yan betu amaka brutal because me de me campaign western region from Elibo to Enchi, from Enchi to Dadeaso, from Enchi eba be pem asankregwa Sefwi also Sefwi Duaboso Sefwi akontomra Enchi Dadeaso ena ho keka ho mese ma akotena Sefwi da me minya school Sefwi also because school JSS e wo boy so because ho na ma me kotena e adwumenti echinchin e de omu ko free ho mese western north fu what 2024 wonu abeto aba ma NDC yam betu ya woka because mo akwan eye north me ka akwan ho asemo ye ka koko induane nso western region e fiba because those days 2001 eba western region enam enwa aduane che western region ahon e fiba takrade na enkran no moto koko akese a Ghana fo adwiri hu skei na e fi western region so mo akwan ye sensu to na wo pese hu apemfo mu wu a ene bra western region be hu apem western north apemfo ensu to mu because eba na critical mu nya ka inform ntum e kwan na ka be fa so de omo akono mu nya bi nti eba na ensu to bra western north na apemfo wu pa ende fi wani kohwe to western region to western north de wa unim abeto abade amendisi de ambeto awaka eba ne takwa from apemenim ekotakwa takwa nswayem mo akwa me pacho na do onye takwa nswayem from mo hwe me pacho from apemenim to takwa nswayem mo kwa na do onye to western region for de afi mo kwoto aba NDC fo mo afu mo ani anto akwan na do abaya mamo na mo de kwoto aba NDC mahama odigo green booking enso apia ya meni mu bedi pa na western north fo edo mo nsa beto jo mo chese mo penda da mahama ekwan bi wo ho
omana contractors be good so mo ye ya to abewia na o se mo fa mo twa ase ne mo hwehwe mo sa wo ne mefi wo eso wo de ba green book mi so mo aye sa kwan no NPP aban his excellency na dan kwaku fa na wakakoye nti on peno ho asema green book no onyin fi ansa na 2024 you say about e wa betu wa question of so kwakoye campaign asa de betu no pe yeti reply on the emo man penda da Muhammad bebe he seke ndc for ableso ye ko Sefwi ko bi dindi benjima eye Cote d'Ivoire ne Ghana boda honom na omo kwan akwan nyenyenyenye ma ndc for de ma contractor bi na efe no Midwest so onya sa akwan oye ye gates na ojai to honom eno mu di ko mu green book mu se o maye akwan no seke se sie ke se NPP aban ana be sa akwan no enso wo mu green book mu page 53 so mo na ye sa akwan no so mo boa seke man 2016 wansanye omo friend media so busa na osen NDC na aban enti di aban ne na wo so de oyama wo mo mfane kokot wa bla enya no kore mfane kokot enso sisi e ka se wo mu green book page 53 so o ma ya sa akwan nso NPP aban na eye akwan ne sisi e yanhwe nana kwame bedi akon seke yeti ekuro mi ha and I'll be promise yes, I'll be able to come out for a po. Seke. Keda se cheda. Aye, seke. Gana ye ni agulo. And to one way is serious there. I know man, I'm so proud man percentage 50. Oh man, 2.5. But I know for intina mo kasa. And I come on ka be mo de. There be seke enya no kore. O ma jisika. O ma na me pese mi chire mo hunu say adem enya no kore because percentage ala nya ye ene de na kwame aselebedi akonya ye no e kula che se enya ampa because na kwame aselebedi akon when so work ye who campaign message bi odinam de mete ya ne say oso de problem kumasefo or the black kumasefo agoro be no wona ni so sa no so onim say kumasefo nya ji utuma obewe na election enti na obetum futu agu kumasefo ani na ekono kura na okofa fitema ana okofa free Cape Coast ana okobuagu kabu ana betwa me na wo kumase de ba beguma na okofa no wahen haseke ye halan ana ni NPP ni mapa enya nchen kola akofo abless no e minister nanado ba omi abless osabe ye minister say eniema ankoye ewo NPP mu na ka ala nko wetimi fa metudwa ana ene Canada Japan wode no ho so hwene se niema bi enkoso party na se nkoye wetimi be ka che Ghana fo it adenti at that time no ala ne ye minister no me ka che Ghana fo se NPP ye se enkoye na watena ho no ma because anya was some party no for 7 years watena party ni mo afa ya o pesa wote ho no ena ba be to bo abo park no so o ba be kire se NPP amamu enye papa na first no otimu no enye papa de se ne no na ye it is some percentage na ala ni nya no enye no kwa na wasan ka shada kro enye bi sene no oh yes because ala ni nkaja because watena ho enti no e was so good party no fi wa bra enye no kore enti so 54.3 na 34.9 20% ye kwa ni say ke misi ja percentage na o kan kora na za say e de ba de NDC ba ya was so munya sa percentage no ya da sum 4 years seke e teacher for e ya adwuma 3 years what the more 3 months and a teacher for sake na mi ya Ahmed di teacher for atama teacher for many na sama Ahmed di o ma because aya tablet NPP aban e chama school for nkola no Mahama say a school for nkola na ya tete o teacher for a kire o ma de no mpokra ntimi nkire o mu din ena omo tablet e say a teacher for Mahama say teacher for na bon omo ntimi nkire nkola na de enti nkola na ntimi nkire o mu din Mama so teacher for na bon because what na akra de form 1 why years am so pass okuna no form 2 won ntimi ntwe ni din what teacher for na bon
Aye, mama me kwa. Seki na man wa. I'm not mesaba. Seke. NPP abaye nema bebe. He seke NDC for ableso. Yakɔ Sefwi. Ko bi dindi Benjima. Eye Cote d'Ivoire ne Ghana boda hɔ no na. Ɔma kwan. Akwan